Dobar dan svima, ja sam Kornelija Jakšić-Horvat, specijalista sam urgentne medicine. Prezentovat ću vam srčani zastoj u posebnim okolnostima novih preporuka ERC 2021. Poglavlje posebne okolnosti sastoji se iz 3 dela: posebna grupa pacijenata, posebni uzroci i posebna okruženja. Kada se radi o posebnim okolnostima, često postoji potreba za modifikovanjem standardnog ALS algoritma. U posebnu grupu pacijenata spadaju astma i hronična opstruktivna bolest pluća, neurološke bolesti, gojaznost i trudnoća. Posebni uzroci su reverzibilni uzroci srčanog zastoja koji se moraju identifikovati i lečiti. U posebne uzroke spadaju 4H i 4T. 4H su hipoksija, hipovolemija, odnosno hiperkalijemija i drugi poremećaji elektrolita, odnosno hipertermija. U 4T spadaju tromboza, plućna i koronarna, tamponada srca, tenzioni pneumotoraks i toksini. Traumatski srčani zastoj ima izuzetno visoku smrtnost, iako se kontinuirano uvode inovacije u zbrinjavanju teške traume. Osnovni uzrok smrti u traumatskom srčanom zastoju je hipovolemija, nikada ne pumpati prazno srce, tražiti reverzibilne uzroke srčanog zastoja i kompresije grudnog koša nemaju prednost nad lečenjem reverzibilnih uzroka. Zbrinjavanje traumatskog srčanog zastoja se vrši lančano, istovremeno se zbrinjavaju reverzibilni uzroci, vrši se zaustavljanje velikih spoljašnjih krvarenja, po potrebi primeniti pojas za karlicu, obezbediti adekvatnu oksigenaciju i ventilaciju, vršiti nadoknadu volumena, po mogućnosti primeniti derivate krvi i tranexemičnu kiselinu, a od urgentnih procedura resuscitativna torakotomija i resuscitativna endovaskularna balon okluzija aorte. Naravno, za ove urgentne procedure potrebna je posebna oprema, kadrovi, najbolje da se radi u operacionoj sali, mada postoje podaci da se uspešno mogu primenjivati i u prehospitalnim uslovima. Veoma je bitno skratiti maksimalno prehospitalno vreme i ne sme da prođe više od 15 minuta do resuscitativne torakotomije od momenta nastanka srčanog zastoja. Hiperkalijemija je najčešći poremećaj elektrolita koji dovodi do životno ugrožavajućih aritmija, pa i do srčanog zastoja. Zbog toga veoma je bitno u svim srčanim zastojima razmotriti mogućnost hiperkalijemije i ako za to postoje mogućnosti meriti visinu serumskog kalijuma pomoću gasnog analizatora. Postoji 5 ključnih intervencija u zbrinjavanju srčanog zastoja usled hiperkalijemije: zaštititi srce pomoću kalcijum hlorida, iako se radi o refrakternom srčanom zastoju izazvanom hiperkalijemijom, može se ponoviti doza 10 ml 10% rastvora kalcijum hlorida. Pomeranje kalijuma u ćelije se postiže primenom insulina i glukoze, odnosno primenom natrijum bikarbonata. Odslanjivanje kalijuma iz organizma pomoću dijalize. Dijalizu razmotriti kada se radi o refrakternom srčanom zastoju. Pratiti nivo kalijuma i glukoze i sprečiti ponovnu pojavu hiperkalijemije. U srčanom zastoju razmotriti i mogućnost ekstrakorporalne podrške životu.
O slučajnoj hipotermiji govorimo kada je temperatura unutrašnje sredine ispod 35 stepeni Celzijusovih. Potrebni su nam termometri za merenje tih niskih temperatura, a ključne intervencije su u prehospitalnim uslovima izolacija i trijaža, skidanje odeće, primjena gasnih barijera koje sprečavaju gubitak toplote isparavanjem, primjena hemijskih pakovanja, hitan transport pacijenata u bolnicu gde je moguće i spoljašnje i unutrašnje zagrevanje, a razmatra se i primjena ekstrakorporalnog zagrevanja. Koristiti modifikovanu primjenu lekova i defibrilacije, naročito ako je telesna temperatura ispod 30 stepeni. Prognoza zagrevanja se potvrđuje bodovanjem scoring sistemima HOPE i ICE i oni daju bolje rezultate nego tradicionalno merenje serumskog kalijuma. Plućna embolija je najteža klinička manifestacija venske tromboze. U slučaju srčanog zastoja usled plućne embolije, klinička prezentacija je PEA i postoje veoma niske vrednosti NT-DA-CO2 ispod 13 mm živinog stuba za vreme izvođenja kompresija grudnog koša, a to je u stvari nespecifičan znak koji može da ukaže na dijagnozu. Dijagnoza se postavlja hitnom ehokardiografijom i primenjuje se trombolitička terapija, a nakon trombolitičke terapije produžava se kardiopulmonalna reanimacija od 60 do 90 minuta. Razmatra se i mogućnost ekstrakorporalne podrške životu. Koronarna tromboza je najčešća manifestacija reverzibilnih uzroka srčanog zastoja u vanbolničkim uslovima. Potrebna je rano otkrivanje prvih simptoma kao što su bol u grudima, postojanje bolesti koronarnih arterija, klinička manifestacija srčanog zastoja usled koronarne tromboze su ventrikularna fibrilacija i ventrikularna tahikardija bez pulsa. Ako se ROSC uspostavi i na EKG-u imamo elevaciju ST segmenta, radi se o STEMI-u, aktivira se STEMI mreža, potreban je hitan transport pacijenata u PCR centar tokom 120 minuta. Ako za to nemamo mogućnosti, primenjuje se prehospitalna trombolitička terapija i pacijent se transportuje u najbliži PCR centar. Ako se radi o non-STEMI pacijentima, znači nemamo elevaciju ST segmenta, vrši se individualni pristup prema svakom pacijentu, prema njihovom hemodinamskom stanju, prema EKG nalazu i ako je potrebno, za kratko vreme pacijent se zadržava na prijemnom odelenju ili u jedinici intenzivne nege radi hitne dijagnostike da se isključe nekardijalni uzroci. Ako je prisutna ishemija, odnosno električna nestabilnost, pacijent se upućuje na PCR. Ako se ROSC ne uspostavlja, tada se daljnji resuscitacioni postupak posmatra na osnovu korisnosti i uzaludnosti. Ako se utvrdi uzaludnost, prekida se dalji resuscitacioni postupak. Ako se radi o refrakternoj ventrikularnoj fibrilaciji, vrši se kardiopulmonalna reanimacija tokom transporta, koristi se mehanička kompresija grudnog koša ili ekstrakorporalna podrška životu i pacijent se upućuje na PCR. Tamponada srca se javlja kod
traume grudnog koša, penetrantnih povreda, odnosno penetrantnih povreda epigastrijuma, potrebna je hitna dekompresija perikarda. Najbolja mera je izvršiti resuscitativnu torakotomiju. Ako za to nema mogućnosti, primenjuje se perikardiocenteza vođena ultrazvukom i samo u slučaju ako nije prisutan ultrazvuk, alternativna metoda je slepa perikardiocenteza iglom. Tenzioni pneumotoraks kao uzrok, reverzibilni uzrok srčanog zastoja se javlja kod teške traume, kod teške astme, a može i jatrogeno da se izazove, recimo prilikom plasiranja centralno-venske linije. Dijagnoza se postavlja klinički i pomoću point of care ultrazvuka. Potrebna je hitna dekompresija grudnog koša, najbolje otvorenom torakostomijom. Ako za to nemamo mogućnosti, vrši se dekompresija iglom koja mora da bude odgovarajuće dužine, najmanje 7 cm i najbolja pozicija je 4. 5. međurebarni prostor u visini prednje aksilarne linije. Prednost se uvek daje dekompresiji grudnog koša prilikom kardiopulmonalne reanimacije. Toksični agensi retko dovode do srčanog zastoja, a kada se to desi, potrebno je primeniti posebne mere kao što su dekontaminacija, primjena specifičnih antidota i raditi na pojačanoj eliminaciji toksina iz organizma, uvek voditi računa o ličnoj sigurnosti, i istovremeno se vrši zbrinjavanje reverzibilnih uzroka srčanog zastoja kao što su elektrolitni poremećaji i odnosno hipertermija. Biti spreman na produženu kardiopulmonalnu reanimaciju jer eliminacija toksina iz organizma može duže da traje. Razmatra se i mogućnost ekstrakorporalne podrške životu. Kontaktirati regionalni, odnosno nacionalni centar za trovanje. Što se tiče posebnih okruženja, ona su zdravstvene ustanove, odeljenja za hemodijalizu, sale za kateterizaciju, kardiohirurgija, srčani zastoj tokom letova, znači u avionima, helikopterima, na kruzerima, na sportskim terenima, utapanja i drugo. Za kraj, u svim posebnim okolnostima, ako nije potrebno, primenjuje se ABCDE pristup i prati se standardni ALS algoritam. Ako su prisutni reverzibilni uzroci srčanog zastoja, vrši se modifikacija standardnog ALS algoritma i prednost uvek dati lečenju reverzibilnih uzroka srčanog zastoja.